9:30 a.m. to 12 noon. Saturday from 9 a.m. to 12 noon. Yatenasi Ewiase Mu Nsem. Ye hinte enuanom ene deba. Enya me nko na me deba. The effervescent Ayala wa ha. The Nicholas Aneke canon. Mwa kakra because Okasan Sefan. And come espresso boom. Na onono I am more in-depth analysis than set fan because oh me who say top players be the most experienced heavy Clementine to ha. But this will be Chelsea last season, and I can repeatedly time with that number said Chelsea basically problem was the defense. The other time I make about goals almost share about as many as best 60 goals, considering close to about 50. We have goal difference just a little over 15. And Nuhu Adams, African football expert. Over the weekend, and South Africa leg no to me banner. We also COVID-19 breaks nearby and more breaking leg for close to 3 months. And almost a resume no na Kaizer Chiefs LED Mamelodi Sundowns 15 points and in 379 days and na Kaizer Chiefs are that as leaders of South Africa League Eba man dia Gabi Turam the foreigner. Well, okay, Nhyira 104.5 FM eso enie ebra so ye rem kakra na fe ya konkro farmer so efisem so Chanso and Richardo and to Ekramu. Half about management and so it's me at say na omuchia ayakata bomo so omu manager na say agent one na epe abrante fan say Kofi Koji na cheso no so wuramu and so obo ayakata ekobase opa Ewiase Mu Nsem de enkensuo da ene de akansuo kuma bi ene se de beti ya church nsem no yi a ene won yan hwimbom e wo Nhyira passports on Nhyira 104.5 FM nyemfa the best in sports Nhyira Pakumasida, Nhyira 104.5 FM, the #1 account radio station, and a Royal Care Clinic. I can Royal Care Clinic. I go for Pakum capsule, a meme grab a swimming cancer, a brass said, no, there was sitting in I did you. Yes, oh, Yana saw before phone. No more than Witchcraft videos, Mabako, Asaniako, 0548 356220, 0548 356220. No idea dance here. A banner baby. A young tour. And I said, would the end bed? And I saw the end by arrange some up for Pakum capsules. We are weighing in area. A Chedian Dawson. A Chedian would be a flash screen TV, tabletop fridge, fan, iron, kettle, blender, mobile phones, multi TV digibus, and in a dish and account. Now, what are you weighing in area? Chedia will be brained bone. They saw you answer for more send the video. I call 0548 356220. And more rain says, my back. Pakum capsules, Mimpo, and a mini. At the sign, Yamiadomo. You what in fear saying? Pachomea tetes. In fear, dear son. We are dear. Pachomea queenie. We are dear no see a queenie. Oh, Mekusasi. Kusasi didn't tell a pumpkin. Was a bitter almost ready there. Idea. A pumpkin bitter or white in a daddy. Ukrum quine. Pachai. Bitter pumpkin was a dear. May me who's a bibita meti. May catch on soon a bit. I hear cats in Rojan. Norigi, me went up from dinner. I found some for them here, be grand and be never to know. Don't you Timon, me will be a woman. Mean, I mean, who do you mean who cry? Yes, sir. You said, be okay. Yo, what's your DNA? Pacho me accusing. Oh, okay. Now, and you're no more saying Pacho in one of me 7. A master and a member say, Pacho my 2, Memon so 5. What do you can't catch him say, we are queenie? Pacha. What worry? Pacha. A master no producer. Pacho 2. Fabica where? And now check a cancer. I'm a check a crack. We are some Mutipa. I'm a cheaper. You did be a coye. A coye pa. Yanya Bonibia, ha? Dabi. Yabua, and as a Mobua pa. You, Medasi, and you may. I'm ready back home. Sha. America Cranium Fancy 2002. Na me brana ejima wo Jurassic mo Western Region.
ejima wohom na aja ejima na ba na biye ne fiure na che echefu na wie na fiure na fana de yeso e fa ye ormna na me bibra no ka chem se afu ba bi adu ni de ono ba fa afu na firi mesem na me mesimenti ase nti saa me ye nyina na ebom ye ejima no se yenye den yen nyina che nti e ka saa na ntoka bam na mpin fortnasi ma ye che fu no ono chi na me ye de so da bi me so da yana na me ke yete se me kokru podru kwanso na abotem bi kamena akamena wiye ne mtimi sori ya na mu se me na ne ye me ya ntimi tuana moko papa bi nchense wonye me mwa na me huntome nti oji misika ama ye bibia nyina ne ayete se ajo na mi psa di na tu atwa kra achire na saa sem ne saire asa soro mso na msa ko obi nsu saa na nipa nso be mwa we yesa na adin sajo me wo hon ma na achire na asa soro bi na me adwen se mere me ko silim me bra wo hon na wo se me mla ntimi ko silim na yetu na moko papa bi wo papa bi ne ka kire me se ai dentia ya de ne ba me so me bra ye chefu no anam ne ayi nti papa bi wo hon ma oni hwefu so sa mere bia nti ka sa asem ne kire me no na me ye madwen se yenye busa se eye afrifia na se free bonten na manabasa nipa ne se omboso me bra so da bi yenye ne sa nti yenye de yentwa so nti nipa ne se obeboa de na che se oboa nti ye sa na o mamenduro nyina mamedware otime nyina na che se odi duro ne bia wurawuram na me dibi na me se adinde ajai da medware aduro nyina last week na ai ya de ne san sori bi nti ma me ko jima no hobi aka na ya me adom na che se me tu kwan kakra mbedu kwan so a mu se me fufiri atimi kasipa awkam na me se di me sorry ya me nyare na ya de pa na me tikam na me hu propose nti me ma dwen se driver mpacho misro wa babe drunde me hu kire me nti jeso wo pe babe a hospital na wo de me ko anyisa de mbewu o de me ko ya atwasa mo ma mensuo miansa o de ni me hu to me se nti misa tu na mo na mo se me nhwe ya afuni de na chese mo ni bre ba afun so pa jese me hwe ye ama me de ni bre ton fu no to as asa baha lai anya sase bi ato sase no sason so a me toy no so no nti ama sisi ampo no sase no ba asem kakra ampo na no mpo no me de betete nti yesa no krampo esa no krampo no ama sisi a me brabo a me bonu nyina e basa nti mi sikasem me yiru krampo ne sahasi nyina ono so no oyare serious nti babi aduro ni be mere bia metati mu Ewiase Mu Nsem na mesime de masema ba bedamo nti na mesime de ba bon bia ni nti ka se oyire won mpacho o babi me wono babi o de ebe de hu me tete di no ba me kure din kakra ham na kuma onko na free o oyire wo he mpacho o kure me free ba me stra wa nti me tete anya agro na edi o ha o me se anya agro ti se office woni mmere ya no aka ne de pa na kure ndi ada kuma onko na free o mpacho o free kwankwanwa na kwankwanwa onko na free o na bilabi na obokuru na o very so bo yes I ko che ka ne nsa ma biom o so so da na wo na aka ai e wo daim ti mi sorry ya na chise ayem yesa nti yamvan se nora me yama dwen se me ba still me na ba konsi ya wo sa kai nti wo wa kan mi no nyina e ba de di kan ka no so de ne si ono no de di kan kai no anamusa be pemeti kosi nti eti se block na chimi nti nora de no so no eti se oba bi na wo pa che se me no ne da me se me mpene nti de kan no nora de na de bi de kan na me kan en fa into America e pese wasem ye hu ni ye de kan na me kan de kan no
I to say me free chrome na me de meko. Na botin ka me. Aboatia. Abotia bi ka. Nya abotia, aboa. Aboatia. Aboatia wo wono no. Awono ha. Nti o ka me na. Nti o ka me na wie na me hu say me sori ya na material mo me hunam. Na bo say. Anajuno daim de me sori ya na me chaketa ma boy. Ti oso anapa una nifa na se benkum. Benkum. Na bona kai. Ti so anapa na afroa be otiko. Amba metiko so. Ubugu ho. Dabi membugu ho. Na de na ye o. Ayesa na ni na musa ma me fa we na atoda ayete say me ajuju. Ti obi titi no de do hyehye na ko kakra. Na ko kakra. Ohunto okra. Ohunto me. Sisi atu ehunto. Sisi ameti an ma ni na musa shimsa. Na wo asa be kare tosu mienu no. E o na nifa no. Anifa no so. Uhu se nipa. Ono de me hu se oba bi. Nti o oba bi na ye na ayun se me no ne dana me mpena so. Na oba no person force no da. E o daim. Ha nti esa no nti na me kwana na chese odana wo na osaka me na nifa no so. E o daim. Oba ndane wo na osaka o na nifa no. Se nifa no so redan. Asate ya. Asate me ya. Mama asa ofi adin adan. E sha se wo fu so. Asa ai. Onu nu apepre fu ho. Nti enu ni chinu na oyamfa se mre kakra bi na samre me ton fu na ba kona me kase me to na kaskasa bam kakra no. Meba ami wo ya se mani ye. O yare ye no bi ka che se onu na ye o. Pa cho me ko obi ono nipa ne ka chem se. Obi hwan? Nipa no o ye malam o ye dunsini o ye comfort. No catch us unua na eye o. O se menu na eye. Adan. O se na mfoni nti na wo ye msa. Na se fu moche. Ye che na nso woni nukuma ntoni yam. Sasai. Se ka ye no a ensese me nya bi. Nti na basa. Nti no ni chinkura mpo me ma sika se amonye busa. Ma se agi sika no aye busa. Ono so no opachi se ye nanam amodi hene bi. Na papa be di eno Matias ye nti nipa ne ka che o se unua na eye ono abasi oku no fafu no na se ne obeton afu nti wo ton wo ton sen me ton 150 ni sen 150 million sa na ton okay nti wase so jisika no bi so okoye busa oye busa wi na hunto sa tam no okoye na ote ono so te se me pay ni for amo tama me papa wu ja me no na me swa nti mu se ni miami bi wo meso onti na me de amuyi na kabom se ka moyi mi firi ono nti ba ko na anamfo nti na chese bi mo hon ma amotame nti mi ka surutaf ye tukwan akọ asampa na ye papa ebedi kan esi pechreche huntado huhuhu chance danso anoma wobo chenchem so bunkutu fremenofo soko apakutaka surutafre mehiadwo krotapayede sankopedo kwasafukrom monu kwanta tikroso yankopa ho ye na gufumo so hwentia wediaba mokodwane akakadro pepe so imprenchire amudua so teteka so akapoliso odogono burusu kwa sanwanu krom bojawe enwansa ensute mama trimusem pawoto ase dede pa puntana na empamudwa kutupa benua krom akrosimedu bentitimai dumase fumsu benko achigina mawoto so arafia ya we ya sampa na ya kwantio links zombie来say say ta hal ni hai chokodila la zombie来so ho say sai si ko ito ni boy man kumana na ijai wusu sai lai tweet zombie for me enua na metie de bia hoy empanese sade china say yante self fra yechi
me hu na meka de ye na nso wotan ne wo mu na meka no mawi yesene se be hye me bo na tete me nkuta na nka ne megya na nka na makoka se me hunu ya nka sa obasa asabone aka enka se boja titibi bo mposo ma yenko na se wokoto sa abo bi si unua so a ka tell no se he abo sare yenso anu ti na me wo hene na bisiti eja wusu mamponkontonchi de hye damra wo buo hi akuma waserbo secha yese no so dade kodi mani nsam apampambra wo si ebura mamponde hye ni bie danfo ye dan bramo dagon mebinko Enkoma ososo hene Seneso de Anko Achebe Utiensha 104.5 FM. Miridia Jausi Mampokontonchi abu ehia kumana na wakasi Bluetooth Kwame Gong. Jatani nyima munyina jo mishembu sa mpom tisai. Asina koma agudie mu mrante no maya de Turam Richardo ani Baby Joe ni wona ka hunyina nyako ponshamo samba moso potufi nyako ponshamo. Sami yakasi bako beze diasani tree na no krum na nondu abomshamo. Kano ya de kom kakra na fa sorry so live on 104.5 FM Ewiase Mu Nsem sunsun se morning headquarters nsem dosopo ahimfie live on Nhyira 104.5 FM YouTube and TV Facebook Nhyira 104.5 FM odi for Joshua ha sansan producer Naj ampo for etamachi Don Richie de ko Facebook live amansan boafo kwesi boafo brekum nam 1 at trans Mami ti menisun tintizo ti menhwem din yose Kwame Gongu ni empacho Kwame Gongu jatani ni so hoye Ami amplify ni njo so hoye bacho me hoye da unime bacho me hu TV so ba mi akwa bi na Mark Jackson wuye ne kubisa se na Mark Jackson wu na onim no o se na Mark Jackson mi unime Nina mugu mami si baba odi mfie du ngotwe baifo enukra ana se ya na kware yare me beda gu no so enti wasum ne tebi me pacho part 1 ba ko pe no kwa na ebobo hu na nwumre Ewiase Mu Nsem so Nhyira 104.5 FM Alright, eno mwakwaba. Keje. What say? Amikwa. You uye dieni? Mie dagatini. Dagari. Una kati bio mwa. Zimani ya mwa. Abeso katuma. Oh, abie je mwa. Ayamwa. Bilaba suma ayamwa. Okay, what did you say? No 33. Mfie du asam yensa. Bio, what was say? Mautu. Emma say mema say. Obaba ko be ma ba ko. Okay. Ugunya tiwe. Me pacho hai. Ona no ngwada ni nyina. Pacho debi. Oya djuma ben. Me tongu ne anwa okrum. Ekoso kama. Pacho hai. Be ye wati. Obani akoda yi. Pacho hai. Post mortem ni mba me chesa akoda yi baifo. Wutire mu sai. Akwalai menino opapai enya akatakasa na mija aware nti papa hu me aware mi yo kwa se me nkofa nkwala ne mmere no na obehwe nkwala no nti me kofa akwalai ba na akwala ne be ka kire me se ma ne na na kansoa ama ne bayi na me se asembe na aka wuti owu ni bayi no se ma nya agro bi na medio na me se fa asem firi me soko na me de me twa aso nti wo ma no asaka am se ana wuhu bayi a obehunu wasema ade asem na me kan wudi di agro ompa ebon kakran mpona me papa kura wanku na utama wuja ne me papa ka se obeka kokun nti woye ya wantimi nti me ba so ompa ebon pa eba na dwa da sori bon pa ye no mahu se empa ebon ne ntimi wo anti wo ma ye kwa asori na kopiem wo nti sofo no kan se me bayi ukita mbone nti mami ja asore no kurako se odi asema to me bane so nti mi sister mu nyina bufu ye me ja asore no kurako nti wo ma na esa koye na papa ne sa ka biem nti wo ka na me se nti asema no kura na me de me ni ani biasa na eja me de empaibo na akura na sa ka biem ma ye se me mfa umra ne yenkum ana se me mfa me papa mra na me se na papa no wa se me papa we na me si you
na mesa akɔbɔ ɔsɔfo no amane na sɔfo no sɛ meka kyerɛ wo woka kyerɛ wo a wonyindi na wonjindi sese me de menya den biom and akwala na wo ma no asan be kan biom enti na nse wo ma no asan ka enti yesa masofo no dumu ade tutu ade no ene osan kɔfae enti osan kɔfa no osan frɛ me se ma ade na asan ba mi so na me se ye de na asan ba wo so o se an sister bi tie fi o woni ne ko atu no kwa no abenya ne no ne ko ena me se na atu no mu kwa mu ye de na mu kwa atu no o se ma ye honhum ni epie na msi na mutu tamben osima ye first ni etu be 12 sese mpaya na ya na mo soro 12 no bono sese ye ko be 1 ni aba 3:30 to kai no na mtena me hwene saa nti esa ma ni nua be ma no credit na tem no opie nti opie na fe no me hwene saa msi Mary asema wo kan ayampa nti mu ba ifo osima ja asema na wo kan na ade ne sese wo mo se ma mfa me papa ama adase wumbe kumi anase wumbe ku ana wumbe kumi nua bema sese me nso mempese me du bia bekom pese wo boa me na de ne firi mi so na msine sese die na menye enti ma me sa akọ so fofoforo bi no se ye no kore ade ne ewo ho na me sa akọ mala mi so ho na me ko fa akire na mala ne eye no kore akwala na aka ko ade a ade ne eye no kore na ne na bi ne de ma no na me so akwala na aka no kore achire me say no kure ba me de meni ani ntimi njindi eno se uko eni eseti sade a eno kure asofofo no muntwa ntro nti sese me ba ne se ade no ompe nti opeso omutu firi no so yakotu susu anu asan akofa nti sese me hu si bia mesi aye me hu bezu me tie mu ewo Nhyira ana me se eni me de ba bedam na maboa me Oye mbacho manusi Yaure di babu yaza Amazugu panye What Huni Valley Give me a rala siasio na wala da damle dani What a word Huni Valley Aso rala siasio na wala da damle dani What a word Huni Valley Zuru goronya maka bazuru goronya baroka donya wude di babu yaza What a word Huni Valley Zabere ko duuna zo ayegima What a word Huni Valley Amko duuna zo molai What a word Huni Valley Just Ramete Papa Bishop Dr. J. Wayadu One catch was a PSC Messi Papa was it Bay you Mahudo not to was saying in anatomy champion was your kukuru kabiwe Amparibi Jam Chichi Jinenki Fabia Sobojo Yanima and the Hibium a dozen Bubuja now could I mean to me the onu use you is a diagonal so na fi no ya bona was sini pa cross mu onkasa ti okasa kra wo miena no odi mfie dum wotwe wo fi ase ye be try bia dorishi impacho we obi di che huhum asema o chance ya ba modi na chance mo grifa na ni mwate be dase eno nsa wa kwaba nesa akode ko fan ba kranche 2 years mu ani papa hu me fa ne se 3 years mu no koye me wade na me se me womma me se me womma no se ne so me womma de a opeme ne me ma ne nyina ti me ko fa nkwala no domini ma yemwa enso ko fam nyina bra na me ko fa nkwala yi bai wo mu ko school wa behwe wa mu akoje se wo bai kura na unni ma de no o pe teacher ma no wo ye ya na otimi ko JSS afedie ne e kono na ne enyan okoye adwuma na yeje adwuma na oye mercy ni okoje kwantata na yeje adwuma na frɛ ni sɛ no asan bete nti sɛ me ana me bibia wo fie ti obetra mu nche fi menu mu ani fi menu mu ani e bia ka papa no adwuma nyina asai na o dago no so o hwan de bayi ni ma no o se ne nana ba ne nana kansoa fa ne sɛ o papa nana ene de ma nana ene de ma no da so de ase ma me ne de papa na baba ni papa na de mutwe pa ai emu na so wanyini pa na ni kura fra
Mate mamuso na ukun chance na so menda go no so no na fe ento so me kan say sunsu de won so etu spiritual marriage say yefane archangel abepie Nhyira FM ha akakuma bi wa ma onya bi nto mamu wa chichi amota frɛ no ibacho modia na frɛ Michael a yobia the best send no akoji nti ya mu nshokra man free enkran ni takra de Cape Coast ni kofodia no ibacho setibia no Michael bet media send emu akoji nti share so say draw one so na sunsu de one so two spiritual marriages no yefane archangel no abedu Nhyira FM say sobo da ho okra ne nkrata tija yira wode ko na jo amodi na beji bi ne dwa na okrada na face spiritual marriage no oda so da boy no nyina etu ntwa na se otra ho abese wadwuma se abrabo se wadi ase usika se ma se obibia na fe eyo se hye ho konfu kuhu uni ya uni obenya to amodi na be Nhyira FM oba zo hwe Michael na se producer J benya bi no to bi no akudwa na okrada na spiritual marriage no da boy no nyina etu etwa amodi push of my 0547 714536 0547 714536 0547 714536 ofena Michael Pikia ose uhia archangel mama ne bajibi ne kudwa no krada na spiritual marriage no diaboni no etu ntwa na wa bre todo abani mo akwaba eti sai e ba jo din do se kofi abani sai kofi o ya juma bai mesi en wadi mfie sai mo 47 na wadi ka wansa na ko shema mi bacha ko da sai bako jo obana bema nya bibe ntimi nya sanu manu ene mnante se kwa ne pa wade program bi e ko ya na nkoso ya MC bibe tuasika na oyi mpa ya man se afise se no aware wase mi twamo Yesu dim nsa aware manfo obiane na de akọ ware obey o ma wasa ajoma aka gugudo be na onya ye te se frihi bibe ntimi nya sanu manu mi hu oba ne de o ka kire so wo made anzo wo made asene ya asempa same po asame o manzo me po masem timi koya no hade na waye sene yenko fu mu na mle midi kan no twen ko fa o mu edu mu bae ba ne je no mutu asundwem so hwe bibri na toto mesa mfime no mu ani ba chan ya sha se zai nso we no nansia na o ma na se eduma timi ye basa bibi kura sa ye menan nyantiza ba cho ni bia koso kama na o ba no wen o we kurum engasem okay ti e chance no juma basa ena debio ta ama bibi sukura ba ye menan ya hu adokura de bibia bi ama e wa na menan na hu kasagu microphone yantu na hu na ma mintimi nyam se kasa ahunu o se da twetweka obi am do mam da ye so atwetweka kra bako hospital ba cho de bi mse ya Mu Nsem na wa se Mu Nsem ai ni bakro na o ma meduru no hwan dunzini ba chan o ka Mu Nsem jao started no mu se wo sunsum wo na kam se no mu bua ene chiri science you know mu se adutu obitu medun mahunam kutia so ina o ma medun dedi kan dunsini ese de na yew dedi kan de na yi asofofo omse den wo ne ka me sunsum wo de to sumi nso na hwan yi malam bi na yese nti o ma me twetwe ene sa pagya ya hunu ya ye kasi ana msa wichire mbabi na msa ko ana yi mpakron yese the drone makuti aso anyam no mu bi no mu pen na enmi kukushia na o ma me drone am no ya na atwetwe ya tiemu de hin na ogidi sunsum wo ana se kutia bizo me na drone na bia oso futu so obeda diagnose bi se drone na kutia so mpatumi ne se aja mi ne mi ni ntimi hu de wa kosi na edi aso to form yesi oba no baifo no na yesi ona no omunu ande nsembebre eno so gidi aya semu wonu hu so ko fa koda no o da mi no me hu de sene se bibia ensi azenka kama ti yaka so ojuma nyina sai minya bi bade bi ko de
Mate, also my muswe, na akwara na chance. Don't show chance amodiana na ni musele mekano. Mobia nanim na ono so yini komo kakra. Make sure musima kakra bi ba ya to aso. Say malaria fever, what drani nyadua heba Mr. Fre 0270417669. Accidents do happen. It could be a motor accident, a sudden heart. Me patron. Ona no nkwala nyina. Patron ebe. O ya adwuma ben. Me tongu ne anwa wokrom. Ekoso kama. Patron. Ebe ye wache. Obani akoda yi. Patron. Postmortem ni amba me chese akoda yi ye baifo. Wutire musai. Akwala me ne no opapai enya katakasa na mijaware. Nti papa hu me aware mi yo kwa se me nkofa nkwala ne mmere no. Na obehwe nkwala no. Nti mekofa akwala iba na akwala ne beka kire me se ma ne na kansoa amane bayi na me se asembe na aka wuti owuni bayi no se ma nya agrobi na medio na me se fa asem firi me soko na me de me twa so nti wo ma no asaka na me se ana wunu bayi a obehunu wase ma ade asem na me kan wudi di agro o mpa e bon kakran mpo na me papa kura wanku na utama uja ni me papa ka se obeka kokun nti wo ye ya wantimi nti me ba e so mpa ba na dwo da sori bompa ye no ma hu se mpa bo ni ntimi wo anti wo ma ya kwa sori na ko piem wo nti sofo no kai se me ba yi okita hu mbone nti ma mi ja sori no kurako se odi asama to me ba ne so nti mi sister mu nyina bufu ye me ja sori no kurako nti wo ma na san koye na papa ne san ka biem nti okana mse nti aseme no kura na mede menni ani biasa na eja mede mpaebo na akura na san ka bium ma yesi me mfa umra na yenkum ana ase me mfa me papa mra na mse na papa no wa wose me papa we na mse yo na mse akobo safo na amane na safo no se me ka kire wo o ka kire wo a unyindi na unjindi se me de menya den bium and akwala na woman no asambe kan bium enti nanse woman no asaka enti yesa masofu no dumu ade tutu ade no e no san kofai enti wasan kofa no san frɛ me se ma ade na asan ba mi so na me se ye de na san ba wo so wose sister bi tie fi o woni ne ko atu no no kwa no abenya ne no ne ko na me se na atu no mo kwa mo ye de na mo kwa atu no wose ma ye honhum ne epie na msi na mutu tamben osima ye first ni etu be 12 sese mpaya na ya na mo soro 12 no bono sese ye ko be 1 ni aba 3:30 to kai no na mtena mehwe ne saa nti esa ma ne nua be ma no credit na tem no opie nti opie na fe no mehwe ne saa msi Mary asema wo kan ayampa nti hu ba ifo osima ja asema na wo kan na ade ne sese wo mo se ma mfa me papa ama adase wumbe kumi anase wumbe ku na wumbe kumi nua bema sese me so me mpese me du bia be ko mpese wo boa me na de ne firi me so na msi na sese die na menye enti ma me sa ko so fofoforo bi no se ye no kore ade ne ewo ho na me sa ko mala mi su ho na me ko fa akire na mala ne eye no kore akwala na ka ko ade a ade ne eye no kore na ne na bi na de ma no na me su akwala na ka no kore akire me say no kure ba me de meni ani ntimi njindi eno se uko eni eseti sadia eno kure asofofo no muntwantro nti sese me ba ne se ade no ompe nti opeso omutu firi no so yakotu so no asan akofa nti sese me hu si bia mesia ye me hu bezu me tie mu ewo Nhyira ana me se ne me de ba bedam na maboa me Oye. Mbacho manusi. Yaure dikwa bugu yaza. Amazugu panye. What huni valley. Give me a run to you now that damn Danny. Na anatomy chamye. Was Papa yu me fa ne se 3 years mo no koye me wade. Koye me wade na me se me wo ma.
mesi me woma no se ne so me woma de a opeme ne me ma ne nyina timi ko fa nkwala no domini ma yemwa so ko fam nyina bra na me ko fa nkwala ibai wo mu nko school wa behwe wa mo akoje se wo bai kura na unni ma de no o pe teacher ma no wo ye ya na utimi ko Jesus afedie ne e kono na ne enyan okoye adwuma na yeje adwuma na we mercy ni okoje kwantata na yeje adwuma na freni sanu asambete nti se mia na me bibia wo fie Chobetira mu nchen fi menu mu ani fi menu mu ani e bia ka papa no na dwuma nyina asai na o dago no so hwan de bayin ma no o se ne nana ba ne nana kansoa fa ne se o papa nana ene de ma papa nana ene de ma no da so de ase ma me ne de tama papa na baba ni papa na de mutwe pa ai emu na so wanyini pa na ni kura fra mate mamusu na ukuru chance na so me ndago no so no na fe nto so me kan say sunsu made won so etu spiritual marriage say if any archangel abepie Nhyira fam ha akakuma bi wa ma onya bi nto mamu wa chichi amuta frɛ no ipacho modia na frɛ Michael yo bia o de besende no akoji nti ya mu nshukra man free and crying ni takra de Cape Coast 771 asempa ntwa na wa bre dodo abani mu akwaba ati sai e ba jowo din do se kofi abani sai kofi o yadwuma bai mesi and what din fie sai mo 47 na what the car wants na ko chama mi ba chai ko da sai ba ko jo obana bema nya bibe ntimi nya sa nyuma no ene nante se kwa ne pa wade program bi e ko ya na nkoso ya MC bibe tuasika na oyi mpa ya man se afise se no aware o se mi twamo Yesu dim nsa aware man fo dwane na de akọ obey o ma wasa ajoma aka gugudu be na onya ye te se free bibe ntimi nya sa nyuma no mi hu oba ne de o ka kire mi so wo made anzo wo made asene ya asempa same po asame o man so me po masem timi koya no wade na wa yesene yenko fu mu na mle midi kan o twen ko fa o mu adu mu bae ba ne je no mutu asundwem so hwe bibri na toto mesa fi menu mu ani ba chan ya sha se zan nso we no nansia na o man na se eduma timi ye basa bibi kwa sa ya menan nantiza ba cho ni bia ko so kama na o ba no wen o we kurum engasem okay ti chance no juma basa ena debut ta ama bibi sukura ba ba ye menan ya hu adokura je bibia bi ama ewa na menan na hu kasagu microphone yento na hu na ma mentime nyam se kasa ahunu o se da twetweka obi am do ma mde aye so atwetweka kra ba ko hospital ba cho devi mse ya hu mu nsem na wanze hu mu nsema ni bakro na o ma meduru no hwan dunzini amba chan o ka mu nsem chao started no mu se wo sunsum wo na kam se no mu bua ene chiri science mu se adutu obi tu medun ma hu na mkutia so ina o ma medun dedi kan dunzini ese de na yew dedi kan de na yi asofofo omse den wo ne kame sunsum wo de to sumi nso na wan yi malam bi na yese nti wo ma me twetwe ene sa pagya ya hunu ya kasi ana msa Witchcraft baby na msa ko ana yi mpakro yese the drone ma kwati aso anyam no mu bi no mu pen na enmi kukushia na wo ma me drone na no ya na twetwe ya tiemu de ni na ogidi sunsum wo ana se kutia bizo me na drone na bia so photo show ba diagnose bi se dro na kutia so mpacho mi ne se aja mi ne mi ni ntimi hu de ba kosi na edi aso to form yesi oba no baifo no na yesi onano omo nuande nsem bebre ana so gidi aya se hu wonu hu so ko fa koda no o da mi no me hu de sene se bibia ensi azenka kama ya kasa ojuma nyina sai minya bi bade bi ko de
Mate, also my muswe, na akwara chance. Don't show chance amodiana na nim se mekano. Mobia ehu na nim na no so yini komo kakra. Me twa musima kakra bi ba ya to aso. Say ya malaria fever wadura ni nyadua heba Mr. Fre 02704. Da me catch us say edue ofri trem beto badwesem a na onyira na emum otum pasa entiene so hia me opramai so a jiwa home efri say ha anye si amamre ene amane ekoso Nhyira 104.5 FM yatune di amamre akwankyere enti onia sa ope akamfo amamre abakosem empaninsem nyatesem pa dia eheya ana so oba na enyina yeyi aku edigu awiem musomfo kwame agene mboate wo hia me kire ho a from in another quarter majo so me na brother swam me na pamfo etranse na yadwadwe epe amamre na pumasibre kai se eyekosi ada bia enwumre no nsia ne fa ekosi no nso so kan ho a enima to ho Amazugupanye Huni Valley. Give me a relationship now that damn Danny. What a word Huni Valley. As a relationship now that damn Danny. What a word Huni Valley. Zurugoronia Makabazuru Guronia Berkatanya would have Tibabu as on. What a word Huni Valley. Zabarako Dunazo Yagima. What a word Huni Valley. What a word Huni Valley. Yemin forum tiasia ubia antiasia di for Joshua Krawura hu mo yan betuma tiasia saka we ise kwam gongu jerimu odi for Joshua hanche en se me bada go no so mo fa sa design Pasha yo hu ye Pasha so hu me Pasha ana me su hu wo woni ndi nyansoi hu nyansoi waso anka me hu kaben so nyase se ti yiro nka me hu nyansoi adam ho so de untimi nso wate oso se asembesi odi for Joshua tia ne wo suruja so kadru wentia prekese odi okay we are by for Pasha hey we are by for Pasha nyemu na make atozo dai and ko so by for Pasha ye baye minim se atwamo ntwam adaso ho obo tinko bia Pasha baye ndaso ho amu yuzu wodi aden Immediately, almost me from Mamma and Papa, and I'm missing Debbie. Omo yo modan. Muso muku. Pardon mame. Kuwamo. E de mo transie. Ti si atu post mutem chese mo transie. Ti wa untimi ntu. E no kre. Debbie. Omo e fa do ko. Acha. Na o de ko adan abo ben. Ondana numa. No do ko. No sandu waba. Because na mo abijan na me ne mosi fo bi na tie. Na so Joshua se mo ye hu pa. E wuru ba se na ye peja mattress nkitinkiti beto abonten na se ye gym from a. Ye wo abaya bi se ya otise do tisi a o chewe kakra. Na kodan free be na jobe 11:30 kono. Di for Joshua. Obenya ni akore abre onte. Tese peja ni gina ho me buahwe. Fa jashino onte. Wosono be wosu akodai fanso gunu so adade ke hu nse bi owu se akodai ye oko ami freedom obae ko pusa dokito bi so na no so akodai na akodai sorry me kanso ya na abonte nyina ya dwan go ba yesu na we no pani go fi ka isa akodai no ne ma ami nim so ye baifo ona ama ne ban baye ntuli na kande so Joshua ya pusu akode ya pusu ni ya bonu ya kanu bi ya nsa akode yi David azu owu pepe ye peja njina hono jemu buare spirit no ko chaka body ne dawo mani ba ya no apusa de kitu bi odi kan no akore tinani me kasa ya na bonten ai bibi o wiase o wiase wa nyi bi ni abi ne kun ndimo fa so ba ifo Pasha Pana de mawo. Minana. Where de huzo na de mawo. Sana mi son. Ana mi da Johnson ya na papa bo mi. Oda Johnson e na papa bo. Na ye den. Ana mi jana kwa she ni dano.
Anti ba sa udwane ko down na ho. E dem mo de na koso. Enyimere no de mami. De mami no sisi na mankanchire obi. Kwa be no pass wo de ma o. Ode bi mami mini. De adia. Adia ni de mam. Na dia sa. Odi zo guorim na amene ye. Pachan. Nyese de meka na aka bi o, bese mu se sitie. Odi shemanum na odi nso mami no me. Wo hu de kro. Dai. Odi sha unsem. Osini nda manu. Patu na onu nso na. Pachan. Tala juna oda na de na hu yi. Se ode me ko ai ebeifu. Wo de hu zo me ebeifu. Omuti sai. Muti se nipa na ba munye nipa sa. So me nipa na muku atu na odoko no hu nipa na omuti sai. Amu dress sai. Amu dress ti sakakai. Ti se dei. Bodami. Am de sa bodam fo. Omanim no ya hu ni sai. De David system money. Ti omu se onso e beifo waba. Omu ye odan. Mudi akuku bi mami. Akuku na akuku. Akuku. Akuko. Akuku. Kuku. Omu de mawo. Se fa eden. Musimi. What a one huni valley. Mitio. Ntino musimi fama mi mama ni mi fanye ayi. Nti mi mama ni papa mu tiantia mi. Adebia meye no mu didi matem. Nti ni mi na no mpesa. Nti fakuko ni yeden. Debia mi fanye se debia omun kuntoka. Nti wa seti confusion omun tem. Ti sa kuko no de ba ni so. Ona e wo mo kampo ho. De na wom. Omodi adebia tu ase abo no macha kuko ase ni moja no mudugu. Sa me no de mfie sai. Webe 7 years no misa. Ti ada a uko ya na do ko ya no omo wakọ aba. Aje. Ngome no no di. Omo ka chemse ntini. Sana man kan chiro bia se. Mina na no ye beifu ana be mina me ye beifu. Muje moni. Mo bo fecho. Mamo fecho. Mamo seji take a picture. Dave. Check a boo. Mamo. And when I'm boy. Mbonyumbia. Monsa ho. Dave. It na mo dia nan se mo serious pa monsa mon tonyum. Mo we nam. Na je. Na me na mo we. Eni panam. Where na mo se di pa. So I know Mundi a DB. I should be one on my hair, Nipocorn, no more juicy in a marco Genava. There is to one of him. Nippon Panama Cochinaba. Tiquaman and Vaso Mukuno. Omo peso Mukuna, Omo pes, Omo Yanis is so Dania I. Abuana I. Okra. This okra. Done is okra. Nipper beer, I'm done is okra. And then more grand corner movie. More than okra. Nippanina. And a mumbai in a mupa cranampa. And I didn't cry in a juna. To Uvi. No, okra nipa don't besomo. Okra get a nipa be made was I. Mon nozo. Mo ya sai. Mina ai. Ma me no we fio no. Di ba mienza. E na mo ko atu no. Mo no okra na we. Mo wi ana mo eden. Ye wi ana agie ni. Bisa za mo jima ni mo so da mo nye.
Na kwa na mfaza muji mani no. Mubo ampe. Huh? Na kwa na mfaza muji mani. Motonum. No money je design beza mi hu. No money je no, mo je design. Nina ye entu wanu oda. Ikase mena meti aswase. Nimu kwa me gongu jata mizunzum na papa. Obi oda deep bia ni sunzum ye very weak. Obi oda bia hate be puso ne won tibia ni sunzum ye weak. Otu na benya nsezia jata mizunzum on and off as a madani mani go. Me da kwa na bom diamte. Na maswali me kodjonzo me hwe window no mu abonten ho. Ma bi na awo ne ntuma go no okoba na msa ya no bu no okodu oko. Ya no oko. Usually din no kuti no battery wa wonu nyina naked okuti no battery so po busy worm na bob na she ti omo se sa nti horu de onso nam sumu na ade sapa she yidwa kakra no okoba ta me kazna mu Nhyira FM nso ma mbi wo aso ase se na judu a wo ye wa hwe ya benya asem ene di bebe na otwe no mai na otwe mienu da hwana me nso timi ami nso na ke bari to tire bi ke bari to agro tire bi no ba zo uzata no odi fo jo uzata no ha me kope kunkuma bo bebe yensa ni gu honom nam so me bon tire me bondo kuntu and mami ro ntimo gu hono okoba ai na su sau o fahin oko am ko sa ntimo no ya renie ene nem zo kwa go ma nya ba ye biu dem jajatum wansi ho bio besina ya kazai ti beye da so ha eye adwuma no fa se beye no pe pa chere ndi anya ne dan pa chombo kwasi bo afso pe ye ntum fama no o se san yan fama no no ko yuzu na ye ntule ntontwene na no yebisa asama so nkasa uso bisi nkasa wana se nkasa mama no tifi je wi no ojina habi no hell shakai aha ba unzia benze mo hyehyɛ odifo Joshua ha say we ye huhum nsemwa kasi boafo ewi apabi ko odifo Joshua na kodin komo boafo mo akɔba kwam mejo so boafo yankɔ be ko de ye guguem nyame ase kwame am so what ya kwara ni ye na minim hawa oje ba no sunsumsam deep sunsumsam a ogidie misumi gira ho a megi sunsumsam di but mo some part bi ho a we am dey a me kra ne me honhom producer Facebook for some producer is oda tiro adena fa no Facebook for sorry no producer and then mo so adena fa ko adena fa no ko je bai fo bia na adeda no ba fianko hu ni bia and the producer kai o kai no we se bai fo no tia na adeda no amanada enye sa na tie bai ye ndi da o ma obi o bai fo ko na dem ho a otimi da ban fo so obi o sa ade o ho nyina kwame utia kwada ni ye na kwa kwara na dwene mu deep inside na hwa kwara na nkasa wote wonwa mu hwe ni ye a ni body posture a wode to na hwe ni sunsum sem se wo kan nsem no akwame mimu kwame se wo so di sunsum sem achi ye pa na so akosunsum mu ye pa sunsum ye nko okra wo sunsum akra wi ansem a wo kan bebre ho no ma ye hurada Bible kan asem bi mo bia nda to de Nyankopon asem kan ye no waso nipa bia ni wo behu de ti ni yonko nipa mo gisese nipa no a kwa mo tu nsia mintimi hu de tu mu de tu nyina mu obia na obetime hu nipa na nkasa timi hu meto minim ebia bekase o mihwe nu onihwe fine but me to minim se bia minim se hasi
ana ma ho odin kukudru akra wiase ma wote wo kan within me sunsum sem bi anim akra no problem si enye obi o critical men kan say wa be wo honam mu wonim su bidro ne niema no odom ye akra wi ote wo num se kwame onyare eye sunsum ba ye bia physically eni man koso ye wona brabo na de me ya wo wiase nyina ne se kwame Africans dinti ada bia ye koso ayenkwa ye nim ye because poverty we here wa ha na se abrochi ba yini ho meba adwuma ni ha mentira me ka cho se men kasa ba ye ni ho no me se ba ye ho but enye obi bibie besi bia na eba ye nya de atu nipa bia na chesi nipa no oba ye sabe enema ati mu ye mogya mu adwene mu ne niema timi kofa niema bebre ho no ma wanhwe ya eni ba ye se but na nye sa na tie ese bayem de meminim bayem yenku okra wo bayem yandane nipa okra wo bayem odo pa ko mo ma ben e wo sunsum pa se hwan no so no wo ku okra wo sunsum enya no kre ye ku okra wo physical spiritual yenku yandane nipa okra ma ne nyeye ubeka sa de wo be fo amenya be fo but minim ni America mini baby bia me so ma ho odi kukudru enti kwa me de America nyina ne se meswa abibifo ya dwe no yensaki ehuye anya saa mesi de bia enu ti na ma de bia bibifo yenko ye nim no minim papa bi odu voter oko voter osi ne fie de krom de ese aduru sem ne bayisem wo hodo nti oduru enkran no agya ne case ho no apeka bia ewo fom no afotrotro okonso no apɛ atare se producer bedru adwuma apɛ ebdu Ewiase Mu Nsem pɛ won hye ni shoe no awro ni shoe ni nyina de egu fom ho no apɛ chele wate de ahye obi nsu du ekovota wodu kwantivo ba bia no awro ni mpabo ni nyina egu no apɛ local atade bi obedru ana cheto no nyina ye pepepe because otu sa hwe okodu ni enwu se wo ska ye be ha do enye sa na tie me se bifo ye ma adwene we se nyini anya sa ye bibia sunsum samu a papa iti wonu mu sebe papa iti ese kwame wo se ni wo ko ware ma mi wo ye bibia nye papa wan kasa busa wo se Ewiase a wo ba bra wo hu ma mu wo ye adwuma nya 100 million physical money ekuta dabi osi akoda ibo mo nche na shaase sanoka onkase ma mi o dabi me peka me kire se wo ware apa ma mi so chebe 2 years de nti wo hu sa akwara we se no onu amusa no se tiska pay for se 2020 anaze kan se 200 million kan se kura 200 million 20,000 Ghana cedis usu ye medicine wanya bi pay oya juma age contract bi aso 200 million pay 100 million pay what a word huni valley bisem come on enye bibia na eba ye enye bia na esususem otu obrabo wankasa biso trimu sentimi ama brabo ameboy sika se mehu akra we hu ma amwe am so na eye me no na ma brabo senate ai na odi bibia be so akra we sei akra we sei wono so no sebe bible say lack of knowledge my people perish wono to tia no ka de okay me da say akwasi buafo it's too much yo it's bad akwasi buafo say omo check on abrabo osofu Joshua ha sofu makaba sofu umbum nyame adom ye ho ye we wo hu what ya bre say na oka no je wusu ya baba yisem a wo se ne sitifa on se Ewiase ne ye wo no gidie die sabe de wo gidi ne police nchewo na ansa no bi benante abaka se me ye beyefo no na nya na dwen no de ka na bibi na emia no we wati hoi so beka no kra chewa bibi na emia na ma ne ka no kore ode ye hwe na ha sei wa ha sunsum ede na wa ha sei amede na wa de ma ke o na de ma ke o wa me metana hai meme wani me tu mene she wa ha ne tara mo so ase mi hu entino nyame adom na ma bofra we kaso we beifo o ma me na wa pa nyame na adom mo so Joshua ho adi na wana ha sei na me busa no so confirm say wo me be hwe ni mu a mark bi won ha wo sunsun mark bi won ha wo sunsun entena na my ready se me busa no so what you say is there beye beye
or Yaris. Yeah, we do say the Buffalo Canon. Never be there, say, be there to be here. By ye kind. Be there to be here. What do for Joshua? How could I say by Kuku when you be announced on Yanyabi? The problem is not by Hukune here, me. Let me be just as I said to Obi. Say, Castle be obey here, a spirit I bet not depending. A process in a Nijuma. The Jambusan say, Obi on a sick of my bra, Papa. You couldn't know about chance here. If you say you're not fake, but you couldn't the amount as one can to me to go. May also be a fan in the co. May 2 be year to our mention that Niku any problem. Okay. Na spirit air control no. And I made you a free spirit name 7 do cuckoo only go, that's not my problem. Okay. And many cuckoo never here. The only thing they say Sadi Panangasa Pemcasa be ye hame mempedia na many aji. Because young for so being to be ye mano. Jabi. Maso no nantiba say me be ifua. Akolawi otuano se benaji monkan wonye mental and a 1 yare. Ena ansa ube nantia bench radio so betena ho me de camera ato so akọ wiase afane na ze bibi say na ha me na je say wanantia monu akasa gisem because papa ni maami e di we e very serious about betena me de camera ato so say me ba e di say di na say ade no bibi edu na aye wo ni nkwan hwa e di asem bebere omo enti no so me so me ntwa na me so asem yi papa na no mo enden e mo a bani kakra Papa na na yamu. Muna wine za. Mu ya den. Acho mami no ofio no. Osimi papa ne hu ye ne hini. Papa hu ye ne hi. Na mu ya den. Tinu obama ne nana hu no. No wada fie ne ne dwuma so ase. Oh. Ana mese me mpeni. Ana so me mpeni dia on de obeye. On the year, James, my man, Cassam General. As of Yantuazo, I be some say, do say, on Cassam Mew, and I see missing a sin. I mean, I win a car. Say, can straight say, Papa, I mean, I must say no. On Canasa, and I see Missy, ya dead over them, on Connie straight, and I see missing a sin, I see missing a yes in a winner. Say, 1 hour of Panaco, and you're not the way. Was say, 1 hour Necoy, yes or no? It's hard on what here. As some see, as some see, the air have a party, mammy, be our other coy because witchcraft is to destroy. Omejuma no assignment no when here crown area downfall ups and down chronic disease mojuma nti nya be pio fie say pe do. The problem is not about when you 1 billion and 1 million pay or say was this year what everything will be destroyed. Yeah, be some the any aduane ye di we enti minimum America chiro if you don't believe, that is your own problem. And the police in jail, but it's still working. And one ya the Yamian son Wakasa Nanti Abasam, pay to be a boame. Mamma was more to Aquana Sayaba. Hey, and two. She and what being she and one nam. Sime to Aquana Sayaba. And just say, oh, she answered, didn't she to me a din. Now she to me a din ye to 2 was safe from Maso Quabas, Baba Quay from Wasaba. What if Joshua, or chance, a Juma, in some say no, it's not old diagnosis. One am Puncha Jeromo, one pay your Frauba, and if Frafonia Buba for new one practice or cortism, this annual mano, some unfriends, man for, or China be a baby, send our catcher. Ah, China was soon some Yaria Hodo. Now 190 Abra, now Komu, and watch now so Beshiame. Na iwura sunsun do asiko emergency ne beyi mu hintasem na apia bonten ne asane sane nse ne ai last kwapa na obetra ne mfin na ka si so what here so no ese no wa ye free mo ho be sayuba okwa ntuako nyina hini esanko pokukrum no ya be pa the right time ba me try ka ko bo dua ma no very cool me try ka class sayuba me mo sini no Intino Gondon Church no be biara wo sunsum ha bia se ne omnim ya woda ochina metenase na 190 a wabre edro bie no ha wonno me hospital bia ni ha wonkoye na se yare na enkode ano abane ahwema ma se bia
ne sunsun wadeɛ bi wɔ mu a ne yɛaboa ne yɛasane ho na ɔgyeɛ ayɛwo deɛ ɛyɛ atwema twɛdeɛ Joshua Junction atwema twɛdeɛ Joshua Junction wɔbɛfa ka ɔsɔfo line faka ɔsɔfo line also kɔ twɛdeɛ wobɛsi wɔ sɔfo Joshua Junction sɛ driver phone na ɔmo name ntimi na ma ne yɛ 020 42 30 009 020 42 30 009 0540 44 70 00 0540 44 70 00 yamra no kopa ndine ne la nyinte but the last one okay 0540 44 70 00 eye atwema twede Joshua Junction ochina no sunsum samli na wonso ampamedame ewo atwema twede next week so revival no basu gidi next week revival from Juada kapam kwesiada fiada wesu yempa bakase but ochina de counseling emergency 1-on-1 ewo atwema twede Joshua Junction kotoji manuesi mati odi for Joshua nyame ade ochina na eba hobi ochina hwemanim jobia entwem 83581 we 83584 even usu ansa pacho anya kwa megon mi na mantem nenso na bo nti after commentary ni take over teacher nenso nyese Ewiase Mu Nsem ya mantem tiemfa nipa be 9 penny so hello hello I don't want you. One we. You are my new for. Honorable. Let me show. One chance. Ha. Program radio. And one from mankind. And Nipa Behau. Nankupon me kemi man hin funyina utufo mampon ni hin funyina lebo me saka ho aja usu akora kiche no ebe ye man ya kodo san ye misremo sofu ho ide akwasi bo afoso opa muntu foma no wai na munya kakra foma mi nya mrofi o wa hin makra ba das ramiti hello aja usu ba de ye ja papa ba menja ngani abeja fo ya mishama yeah na menja le ma pa me on chance na me ka kraba ko ade ba ko ha mi se obafu bi ba na wo hwe no na obehia akwanhia si ba me se na menja se Nhyira ba no de awade ni akwai na papa ne ma me no ho ntimi nto no na ba mi twetwa bi na good news na be kwa hene na Nhyira mo that's ramiti hale Gon. Jatani ni. Ebenezer ni wa Santiago score. Pia. Dia meka kakra ne se. Ekoba se ya ahomete fa ho. Enso anya be pie ho die. A odi fu Joshua ho die. Minimi se bibia be koyie. Ya meka mo ho. Yedase. Yemfa de twato e. Hale. Awade no so enka masafe ye ho ade. Enka unso Amos Mensa. Jesus Bible da papa. Yedemejuma. Papa ensamha. Papa be kono vukani e wotoronto mso mchopa papa nyame senka na kura enne nyame all right producer enfansi ahu medase producer senfa nyina ensio na afi yanko Dr. Mensa eho enkodi enkombo Dr. Miracle Dr. Wonder ndi baba kuna some great mem retentive memory powder numero 1 insano adwuma yese mi do difo aka no sanso timi tian ade na atuayira nyame admo free ochare ko no Sameng TV anumre factor na be hu Ewiase Mu Nsem live Sameng TV ochare anumre o multi TV decoder no so omodi mask ane unso beka Sameng TV Ewiase Mu Nsem live na fe Pimsign TV so be dem live Pimsign TV
ochina nya kitua doctor nwako ba eya so meje so aburu doctor na mpom tisai ho ado me ho ye pa da obade na se minya ba ko ya gaboni ofri gabon so dan ni ko tena gabon ko yade ye omo ye bia anya ye na post mortem ni amba menchese oba Dr. Mensa ho na okenya no enkomfo mu ese odi dance ye Dr. Mensa se na ka che wona ho na nyi eja rusu ma me mfa ntia kese ma omo woti Ewiase Mu Nsem enokran se sa amodwumadi so obi tia na wa yi nhyira kire se ensem akọ otwi ko brema nyina ha na yenya no na ye bem si nso ana che se de ye be ka ho asem ya pomuden kra enkase Dr. Mensa Herbal Clinic eye henfo a Dr. Mensa Herbal Clinic ye nkofu bia yen ya position ye ho se yale a ehu na ekum nipa bia na ye begina nimu na yesia no akobi ne kan se egina normal position aha ba vonti da o se egina normal position oh eno na abro bi oba Dr. Mensa yale ha me pa ye fiba pa na fiba oh se fiba na ha o so de na ha wo ye de ye gina ho se yale ekum nipa ehunu nipa di nipa bra bobo so a kopem se ebe se wo kora de ye be bre na se simple na wo ho ato enu nti ye de number bi tudwa twere sa number no na ye ho adwuma na ho adwuma be ye ne se wo be frɛ ye na fe wo upusu ahoma na ba bi ye wo na ye ya kyerɛ wo ba bi kropote pa ye wo na wa ba ho ubeduru ho no ma na abunze Dr. Mensa ye to midin Dr. Wonder na enya hota na asa gudu enokore ne se nyame adaroma itimi de bibiduru anasa herbal medicine no itimi de sayale ahodo bebrebe the number no ndi abrochirefo no so mubetimi afre kire se home service na eguso na afi so opese ye de normal brewo e wa abrochira yebetimi de abrew na afi aboa 027 11 73 551 027 11 73 551 and it was 0245 958 768 0245 958 768 number we number sia Dr. Mensa Herbal Clinic for you issue and I edi edwuma na de ntra ama ajaguso anwumre meduru ha pa titiw ne se anka memma ha ne de nia ka amani kwa aten anase nana na anka beba nanso ba e wo se me ba ne se nyame ya dom okina me wokumase mbaye adwuma wokumase na Dr. Mensa Herbal Clinic so ani gisem wo mo da se ni bia o tie ya anwumre ne se ya bia nkurabata edu na edu nkurabata ya bia no ya ya ne se baby awo bia edibia ben enti yale bi na se o yale na se o tena wa se me yale de me mfa nko baby abi ne no na ahwe bi kum na se o tena wa na yale ni kun a eno na medwuma ni ba ko se de na basa no ye bread full work wabo hudia wabo chese why a big mistake hwe unu agaboni ya obai o de wa hwe de na bra boko wie obi a wa yale ama na yem no ma nyina ase o se da bi mo mfa no ko ahwe obi wi ato ye so ma o ye yale afede ya tam na to alu premu ga na ha sosoro ye ba ya bi wie ya pay Dr. Mensa Mashe my be call South Africa eja say one of the documents oba de kutam Ewiase na mobo nsa no wayi be kem VIP no wayi otumira no achesie otumira no achesie na ne nyina ne say wono nso enya ayale a ye na enye ye so obewu endi na esa de a na omomfa ne mra Dr. Mensa ho oba ya ayale nse tru ye krabasa ye ko eno da nchen a enhyirafo ya moamadwuma mu ha Mose da bi kodwa boaji case yi de yehunu se Dr. Wonder na betimi aye